I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Sa vama je Džonkez. Danas ćemo snimati novu igricu Clash Royale. Evo, imam 8 trenutno za Crown Chest. Mogli bi odigrati jednu partiju i da imamo baš šta ćemo dobiti u tom Crown Chestu. Sad je fora da mi pobedimo. Dobro, ja ovaj dek nisam ni gledao, jedan drug mi napravio. Da im kakav. Ali ne verujem da je dobar, već sam ga koristio. Bacit ćemo ovdje Fireball, tu smo bacili Double Head. Fireball nije toliko pomogao, Rocket. Dobro, Rocket, to je to. Sad bi mogli baciti, a ne, minioni. Joj, dobro, to nije toliki problem. Sad. Stavit ćemo Knighta, tanka, pa će se iza njega, vidite, on je sad srušio ovo i došli su nam 4 skeletona. Stavit ćemo Gianta, dobro, Knight je mrtav. Da, nije, da li je moguće? Doublestone. Ne, dobro, evo, dobro, skeleton će ubiti Knighta. Samo molim te, dobro je. Dobro, ovaj Tagro će rešiti ove skeletone. Sada ću ja baciti ovo lighting. Malo im je healtha ostalo, tower skida. Strelat ćemo na ove minione. Pa dobro, za sad. On nam je skinuo više na ovom toweru. Stavit ćemo Knighta da pokuša nešto da uradi s ovim Giantom. Sada bacamo Fireball na Knighta. Joj, ček, ne. Joj, Doublestone. Izgleda ćemo morati. Rešili smo se Knighta. Sad, ja mislim da će Lighting da reši ovog. Evo ista fora. Bacamo Lighting na Valkyru i Baby Dragona, a minione rešavamo strelama. Dobro. Stavljamo X-Bow tu. Doublestone ovdje da nešto uradi. Dobro, evo, X-Bow pomaže da se unište. Ne, Rocket, ne. Ode meni X-Bow. Zašto? Bacit ćemo ovdje Lighting. Sada ćemo Fireball ili ne. Da, mogli bi. Ne, izgleda ćemo izgubiti. Naravno, odigrat ćemo još jednu partiju posle ove match over. Good game. Ovo smo loše odigrali. Sada ćemo probati da napravimo neki svoj dek. Čekaj samo da vidim. Ja imam princa da upgradeujem, ali nemam sada trenutno para za to. Znači, pišite mi u komentarima kakav dek da napravim za 3. arenu. Samo da vidimo. Mogli bi da stavimo musketara, princa, Baby Dragona. Neku pušaricu mogli da napravimo ovdje. Dobro, ovi goblini. Stavit ćemo ih umjesto izboja. Čekaj. Minione ćemo isto staviti i onda Spear Gobline ovdje i Giant nek ostane. Sad da vidimo da ćemo mi uspjeti da pobedimo ovu borbu. Ja mislim da ćemo pobediti. Stavit ćemo princa ovdje, skeletone ovdje i gobline iza princa, naravno. Dobro, skidaju na oba towera, ne baš toliko malo, i mi mu skidamo tower, ljudi.
Stavljamo Spear Gobline, Prince nam ima malo healthy, ali dobro se držimo. Bacuje Arrows, dobro. To, molim te. Da je jedan zadao udarac, mi ih pobedili, koliko ja znam. Bacimo Princa da reši ovaj tower. Dobro, to je to. Skeleton armiju za protivničkog princa i mi pobeđujemo. Vidite kako sam znao. Sad ćemo otvoriti taj crown chest. I da vidimo da ćemo dobiti neku epic. Da vidim samo koja mi fali epic. Ja imam X-Bow i Rage. Valjda mi fali. Jeste Rage. Ajmo. 249 golda. 2 gema. 3 skeletona. 9 barbarijana. I neće biti epic. 18 bombera. Kao što sam rekao, i 4 tombstone. Dobro, nema veze. Imamo mi izgleda za još jednu, ali to ćemo raditi u sljedećem klipu. Odigrat ćemo još jednu, da vidimo da ćemo da pobedimo i upgradeat ćemo ovog princa. Sad da vidimo kako princa da radi, kad je drugi level. Pošto sam ga za sad koristio samo kao prvi level, da vidimo kako će to da... Stavit ćemo ovog baby dragona i onda ćemo staviti ove minione da reše peku, a onda stavljamo princa da valjda, ako je moguće, sruši tower. Dobro, ne skida tako mnogo. Tako da imam jednu foru kako da vidite koliko vaša kartica može da skine. Naprimjer, evo Skeleton armija, samo držite na nju i izađe vam. Skeleton armija skida 51 health po udarcu i ima 51 health. A sad princ, ne znam, to molim te. I vidite, samo princ i baby dragon rešili su sve ovo. Ili ovaj lik samo izašao iz igre, pa sam ga ja pobedio, ali ne verujem. Nije pisalo. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svideo. Like i subscribe. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.